Saddam Hussein ni umwe mu bantu bazwi cyane ku isi kubera ubutegetsi bw'igitugu muri Iraq. N'ahandi wasanga inkuru zicukumbuye nk'izi usibye ku ijambo ry'igihe cyose 250. Muhawe ikaze. Saddam Hussein yavutse ku itariki 28 Kamena mu mwaka wa 1937. Avukira muri Al-Wajah hafi ya Tikrit mu gihugu cya Iraq. Saddam yavukiye mu muryango ukennye, ariko amaze kumenya ubwenge yagiye mu bya politike. Ishyaka rya Bana Party ryari rishingiye ku mahame ya Rabaa nationalism n'ubutegetsi bukaze muri Iraq. Saddam Hussein yaje ku butegetsi mu mwaka wa 1979 ubwo yafataga umwanya wa perezida muri Iraq asimbura Ahmed Hassan al-Bakali. Ko yagiye ayobora, yagiye ashyiraho ubuyobozi bukomeye bw'igitugu, arwanya abamugayaga n'abandi bamwibazagaho, akoresha uburyo bw'iyicarubozo n'abandi batavugaga rumwe nawe. Ubwo yari mu nkingi z'intambara zikomeye mu karere, intambara ya Iraq na Iran mu mwaka wa 1980 no mu mwaka wa 1988. Iyo ntambara yaranzwe n'ubwicanyi bwinshi n'imikoreshereje ya chemicals weapon n'ubukene bukabije. Intambara ya Iraq na Kuwait mu mwaka wa 1990 no mu mwaka wa 1991. Iyo ntambara ya Iraq yakoze kuri Kuwait yatumye na Amerika n'ibindi bihugu by'Uburayi bibizamo, leta bakora icyo bita Gulf War. Icyo gihe Saddam aratsindwa ariko akomeza kuyobora. Saddam Hussein yakoresheje uburyo bw'igitugu, abamugwanyaga baricwa, bamwe barafungwa, abandi baburizwamo uburenganzira. Saddam yashimiye ishyaka rya Bana Party tuma igihugu cyicwa n'ubukene, ibibazo by'umutekano n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Iyicarubozo ry'ibanga Saddam Hussein yakoresheje chemical weapon, igipolisi cy'ubutasi n'ubwicanyi bwahoraga mu baturage. Saddam yishe Abayahudi, Abakurdi n'abandi benshi bamurwanyaga n'abamugayaga, abica urupfu rukomeye, abicisha rubozo. Saddam Hussein bamwe yagiye batwika ari bazima bumva, abandi bakabakuraho imikino yo kwitorezaho intwaro. Abaturage benshi ba Iraq bari mu kaga kubera ubutegetsi bw'igitugu. Saddam Hussein yakomeje politike y'ubukoloni mu buryo bw'ubukungu, ariko igihugu cyarasegeshwe na ruswa nyinshi, ibura ry'ibintu by'ibanze, ibura ry'umutekano n'imiyoborere mibi. Saddam Hussein yashyize imbere ibikorwa byo kurengera igihugu ku rwego rwa gisirikare kurusha iterambere ry'abaturage. Saddam yashyizeho ubutegetsi bw'amahanga butizewe, inshuti z'abanzi n'abanyamahanga bakora ku nyungu ze. Iraq yagiranye ibibazo bikomeye n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi kubera intwaro za weapon na za misile WMDC. Saddam Hussein yakurikiraga politike y'ishyaka rya Bana Party yibandaga guhuza ibihugu by'Abarabu no guteza imbere umuco w'Abarabu. Saddam yashakaga ko Iraq igira uruhare rukomeye mu karere k'Abarabu. Yakoresheje uburyo bw'igitugu bukomeye, aho opposition cyangwa bamugwanyaga bahohoterwaga mu buryo bukomeye, bakicwa urw'agashinyaguro. Saddam yashakaga ko Iraq iba igihugu gikomeye ku bukungu, cyane cyane kubera peteroli. Ibikorwa bye byibanaga ku nyungu za leta n'umutwe yari yarashinze, bitari ku nyungu z'abaturage bose. Ubukungu bw'igihugu bwagendwaga n'ubutegetsi bwe, harimo n'amasoko yo kugenzura ibintu by'ingenzi. Yakomeje gushyira imbaraga mu gisirikare kugira ngo abe umuyobozi ukomeye kandi ku buryo bugaragara, kugira ngo arwanye abanzi b'imbere mu gihugu no hanze. Yashakaga ko igisirikare cye kiba icyamamare ku isi hose kandi kikaba gikomeye. Icyo gisirikare kikaba igikoresho cyo gucunga ubutegetsi bwe. Saddam Hussein yashakaga yuko Iraq igira uruhare rukomeye mu karere k'Abarabu, ugendwa n'ubuyobozi bwe bwite. Saddam Hussein yagaragaje ubushake bwo kwivanga mu bihugu by'Abarabu, cyane cyane mu ntambara z'ibihugu nka Iran na Kuwait. Saddam yashyize ibikorwa byerekana ko afite imbaraga, ibikorwa remezo n'imisoro ku butaka n'amasoko y'ibikomoka kuri peteroli. Yashakaga ko abaturage bamwubaha kubera imbaraga n'ubwenge n'imbaraga afite, kandi akoresheje propaganda yo guhimbaza ubutegetsi bwe. Ibinyamakuru, radiyo na televiziyo byose byangirwaga na leta. Saddam yakomezaga kugenzura uko amakuru agezwa ku baturage, kurwanya inkuru z'amakosa zavugwaga zimurwanya. Radio na televiziyo byatangazaga ibyo Saddam Hussein yabaga ashaka ko abaturage bamenya. Imihanda yose ya Iraq, mu mamodoka hagombaga kuba harimo ifoto ya Saddam Hussein. Ku ma etaje, ku nkuta ndende z'inyubako za Iraq, mu murwa mukuru wa Iraq hagombaga kuba harimo ifoto nini ya Saddam Hussein imugaragaza ukwezi, kandi iyo foto ikaba isingiza ubutegetsi bwe. Saddam yakomeje gucunga intambara hagati y'abaturage n'imitwe y'Abakurdi n'Abayahudi b'Abayisilamu bitwaje idini. Saddam yifashishaga igipolisi cya leta n'ingabo mu gucunga umutekano no gukumira imyijyane. Nubwo Saddam yari mu rwego rwo kwigenga, yageragezaga no kuganira n'ibihugu bikomeye ku nyungu ze mu Burayi no mu bihugu by'abaturanyi.
Ubutegetsi bwa Saddam bwashingiye mu gutera ubwoba abaturage benshi bubahirizaga amategeko kubera ibihano Saddam yari yashyizeho. Amahirwe yose n'ubukungu byakoreshwaga mu ishyaka rya Bata. Ubutegetsi bwa Saddam bwaranzwe n'inyungu z'umuntu ku giti cye, aho abaturage benshi babura amahirwe y'ubuzima bwiza. Saddam yashyize imbere igisirikare n'ibiro by'umutekano ibingirakamaro mu gucunga ubukungu no guhangana n'abamugayaga. Yagize ingabo zikomeye mu kwirukana opposition no mu zindi ntambara z'abaturanyi. Ubwo buryo Saddam Hussein yakoreshaga bwatumye Iraq igihugu gifite igisirikare gikomeye mu karere, ariko abaturage benshi bakabura amahoro. Ubutegetsi bwa Saddam Hussein bwaranzwe n'igitugu, ubwoba, gucunga ubukungu n'ingabo n'intambara, urban nationalism, ubwigenge bwo gushyira imbere inyungu ze bwite. Saddam Hussein mu mwaka wa 2003 Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahaye Saddam Hussein condition bamuhaye Saddam Hussein ntigeze yiha agaciro. Hahita haba intambara ya Iraq War. Icyo gihe intambara yabaye muri Iraq byatumye Saddam Hussein ava ku butegetsi kubera ko Iraq yari ifite intwaro za misile na weapon ndetse n'izindi ntwaro WMDC n'ubushotoranyi mu mutekano w'isi. Ariko Saddam Hussein ubwo yageragezaga guhunga byarangiye yafashwe. Saddam Hussein icyo gihe yarafashwe arafungwa mu mwaka wa 2003. Gufungwa kwe no kwicwa kwe mu mwaka wa 2006. Saddam Hussein yahamwe n'icyaha cy'ubwicanyi n'iyicarubozo ry'abaturage n'abayahudi, bicyahanishwa gufatwa n'icyaha cy'ubwicanyi. Icyo gihe yahise akatirwa ubwo gupfa. Saddam Hussein aranyongwa ku itariki 30 Ukuboza mu mwaka wa 2006. Inkuru ya Saddam Hussein naho yarangiriye. Ibibi bye n'amakosa yiwe byose bijyana mu nda y'isi. Nimba wakunze ibyegeranyo byacu, ntugende udakoze subscribe, njye mubana umunsi ku wundi. Ivan nyawe ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.